Ngai bilang ifi baro ki patma ki buju Kristan ki buju kunto ki buju rap yang nyiru Kristan ke jengi sama pertama ka rap ba penbet ya ki jeng bakla ne ki jeng bambiang ki jongi benta ka sngi ka santarik jom unai wing arja husang ko ban itu ifi kendiat chapan ke jengi jiet ya president na ni ka president batmai jengari Amerika na ni ka United States of America balik ko ban ra ya ni ka daw ka long baka Amerika ka de ka we ni kiri ka balas syar pa ba la ni ka ta syar democratic ringkat bakari India United States of America kiri-kiri ki behat nama ka perthai ka wala sensyar daga jing sensyar padba wala de kerana le cekai pang ka sensyar padba kari Amerika kham la lu shu banyak ai ka belong hari India ya ningin nak kerana kata ningin nak kerana pang ka komjiet ya presiden jangkari Amerika nila ban kenmal hangne bakari Amerika ka don riu kembal life klur tam mo besiga duna shibun maka jingbun beriu hari India dan dai kari ke bah he bah ha bari baka jing jiet ya presiden kari Amerika ka don kata ka rukam ini taka sistem ka baklanya hadu kata ka ba sitam mangen sutu kumno le jiet ya presiden jokari Amerika kebenkang ni dia man mau kalong bakari Amerika kalabu lupa ka constitution ya presiden ubat mai an jiet sisin man la ka sausnem but Uno bersajiat presiden, nak bersajiat pelat ya ke arsin. Tu consecutive term. Kemudian adi berojak arsin menter, lada kipak bak kedang kuah, lani urung kuah banyak election biang ke constitution kam syasyu ya kata. Bak kelabu lupa ika sengi ke constitution banjiat ya presiden. Bak kata kalong man la kasih ke sengi baar, jom ke tayo ke benkong jom ubnai naiwir. Ang mga sisisin baka jing jiet ya presiden bertambah jong kari Amerika kalau sisisin mana ka sausnem bak la jubur lupa ba man la kasi baar jong katayo benekong jong unai wing sisin sausnem on jiet ya presiden bertambah jong kari Amerika kaya ka jing jiet ya presiden jong kari Amerika kibu dekat ka electoral college ke baki ong kaya ni ke electoral college kama kekentup ya kita kibriu kibadi bajiet ya presiden jangkari Amerika. But kini ki electoral college ki long katkum ki jela ki badan po USA. Kamamot sanpo tuli ki jela ki badan hakari Amerika kan tupru ya ka Columbia District kabadan ka Washington DC nani kata kanang ba jangkari Amerika. Te kumno pa lakhen ki vote man la ki jela la ki states ki don la ki jangki electoral college. Mut Kajing don je kita kenang jiet ki ban jiet ya presiden jangkari Amerika. Asu ainuk saya fi ke jela ka bah tambah ka vote kinang te vote ka dei jela California. Ke California ka don San Fusau teli ki electoral college nandi kita ki briu ki ban jiet ya presiden jangkari Amerika. Bat kerkom nyubut kolong kumni. Subuh na mentah hagan di election wile Donald Trump bat ke Harris kabayang na ka Parti Democratic bat Trump pat uyang na ka Republican Party. Sumuno ako California. Kumalang ifi ka dan San Fusau teliki electoral college ni San Fusau mut kibri ka banjit. Lara ka Harris kayo lifeo. Bat Trump pat uyo tang Arfusau. Kamut kabut kamlek lifeo sa ka Harris ni kamlek Arfusau vote sa Trump nray. Namat pa ka Harris katam na ni ka job ya kejeng dan kena vote apa California kabamut baru San Fusau liki vote nyau nak kebenta ke Harris life ke Harris Arfusau Trump anu mesame liki vote life la Arfusau nrei baru San Fusau nyau ya ke vote nak kebenta ke Harris lain no ki arti liki jela ka main bat ke Nebraska han ki arti liki jela la yasam ya ki vote cuba no ke vote kadan sa vote nanti kantor college kalian sabut, kemudian kia marah, kemudian kenyasam marah. Kata gadi kerkom kebelah penbaik apa dari Amerika. Nata syusyuru kebetulan kami kebangi dia makan mau kelong. Bagi dan hadu sanspa like prat liki vote dan kita electoral vote dan electoral college kebelah penlong. Ubujab yo presiden wah banyo aspa nyopo kemudian pelat Mustang nak kejingdan jong kita kinong vote. Mihmat lagi jelas ki paper.
Ke mana bajit pat yakini kibrio kiban jiet ya presiden jokari Amerika. Haman la ki jela la jiet da ki ba yakini kiban form la ni kiban pelong ya kita ki electoral college. Ki ba ki jiet yakini kibrio bakin thep vote ban jiet ya presiden. Ban kajing keng ni kajing don yakini thep vote la ke jong ki jela la ni kita ki pelong ya ki electoral college kalong kat kum kajing don jong kinang mikmat sa kaying dobar thawan jokari Amerika kabaki khot Congress. Kita ki nang mikmat sa ka Senate barki nang mikmat sa ka House of Representatives. Dalam ke California ke jela California kadon life home ki nang mikmat sa ka Congress pabomot ki patba tanap jiet ya ki brio life home kamumot kajingdon jeng nang vote haka jela ka yankat kajingdon jeng nang mikmat sa ka Congress baju ong kita ki congressman jokari Amerika. Kita kilong ki katu ni kajing tip ke bedai bat kajing tip vote apa Amerika. Nang ta manta kasni kajing tip vote kalaya syafran kadon ki jela ki nang ya kajing tip vote. But hadin baladap kajing tip vote ki jela ki nang dap kajing tip vote kajing nyau ru kalaya lang ha ko jokopor. Padin mo takadaw wayo president jokari Amerika. Jit mata kasni baar ha kasi barang aktif Mano job. Kata ka di karukom kabaka Amerika ka jit yo presiden. Teka partai mata ka pek sekari Amerika nambar pakari Amerika lajukhan ba di kari ka rius ba atam ka partai. Kari kari ka bakhan bortam ka partai malakhen bo presiden jokari Amerika de briu bodan bortam ka partai. Tingin niya pek katuga di kendar susu yaki detail sene karukom khen yaki bu ka jingdon de ki jella apa Amerika nambar ki don ki jellaru baju ong kita ki swing state. Lani kita ki jella iba na do ki election ki bala ki popos nam ki bala dem ki mji pen ilu pa shado ki vote idan ki jella po Amerika ki bala pen ilu pa ba khain ka democratic party ba dan do ki state ki ba khain ka republican party kini ki yai be berjelon ki popos nam ne ki dan pat ki jella ki ba long hapeng ni la ba ong ba lengba jo ki jella karai ka vote menuban job ya presiden jogari Amerika tingin ya pe kendian semakin ke jella bat ki pat ki bedai ba election Jogo Presiden dari Amerika. Hang ni ngila ban yagi sanfo teli ki jela jong kari Amerika kan topru yaga District of Columbia ki ba penlong ya kita ki Electoral College leni kita ke jingdon jeki nang tabut akari Amerika ki banjit yo presiden ngila ban hang ni yagi kat kum jingdon kita ki nombor ki pen ya ke jingdon jong ki nang tabut leni kita ki brio ki banjit ya presiden jong kari ke jong ki kini kamap kawasan kini kirong pat kapeni hang ni ngila ban iya kirong blue ke khambun kini kirong blue ba kirong sao kirong blue ki thau ya ka jingklan juga candidate juga Democratic Party kata kamot ka Kamala Harris bar ki basau pat ki pen iya ka jingklan jo candidate juga Republican Party kata Donald Trump kani kala jujana do ki propose na ki election ki baladap ninglong meneru ba ki don ki jela mo ki jela ki bakham he kum ka California ka don hadu sanfo sau votes kabar ka di jela Texas kemudian South Teliki electoral votes bat ka babuat pa ka di Florida kemudian live Teliki electoral votes kini ki jelaru kini ki jela ka bun briu tam hakari Amerika bat de mata ka dauru namar ba kini ki jela ka bun briu ka jingdon jeki nomi khwan chek lende ki nomi khwan chek House of Representatives ki khambun kamlong mene ki don kita ki swing states ini kita jela ki bajang hapren ki balawan boot shaka show Trump ni shaka Harris ba kita kilong ka Arizona ke Florida, ke Michigan, Montana, Nevada, Ohio, Pennsylvania, Texas, bat ke Wisconsin. Nah kini jela, kila bandai show Trump lah ni kila bandai cek Harris. Nama hadu mata omtip, kini jela ke kami asya ya no. Kila bandai show Trump lah ni kila bandai cek Harris. Dia nak kini bagi kini berbol ke Julai pan campaign bah. Tigitu kilong kikatu kini kejutip akabari baka election menjadi ya presiden negara Amerika. Lagi dia mentip bro. Bat ngide ban kan mauru bahak election banjit ya presiden jongkari Amerika kadang kejeng pelut pisah ke basir kai hadu kata-kata ni sini geju keren sepang kata kajeng pelut pisah ke pot election la kalau election MLA wat MBC MP ru hari India le hamba Amerika pat kejeng pelut pisah kalau ke basir kai hadu kata-kata tang bakar ke pelut pat kalong agar kong ke basai ke bakut ke betip pat bak waro akan election presiden nak senam arjar arho kat komiti jingkhen ke dalam de kitu ki rukhen ke betip haswan de kam
Laitu maka election president ajar aku kepada job da Joe Biden kajeng pelut kapisa baro kalong kasau point sau billion dollars. Dagi Kenya kapisa India ya kasau point sau billion dollars kalong daki laklur daki klur kemangi masuk benhu jeng Kenya kata gadeka jeng pelut ya kapisa ku Amerika da candidate daki senator daki House of Representatives bagi tenhun kibele bagi biak campaign yang dikibiak election na kabanta candidate juki na kabanta election jong president jong kari Amerika. Kam hadwe kabide bak election jong president jong kari Amerika kalong. Iki pejabat. Lada kini ki anut ki candidate ki yo mar aspa ande fukandai ki electoral vote kamot yarkan. Ki yo marsteng lani ki yo mar aspa ande fukandai ki bolong naga sanspa la ki kamot ki do lani ki khai. Madu bidi benong president. Habaja kum kandipat constitution jagari Amerika kaong yo president pertama on jet da kita member kuat seka House of Representatives da kita member seka da yun wat an jagari Amerika ka bakat du kalong mawala da ya president jagari Amerika la jet ka teo ka benekong jo unai wing nga sisin man la ka sausnam dai la pen smai pat adu ka arthutarik ukulan pat da ka snam ka banwan ka bomut Trump lani ka Kamala Harris tadi ki job kan di election ke pemerintah kin sim smai dan di kesang mentrekam data adu ka arthutarik ukuran kot yang kesenam arja arkusan. Kemudian hari India hapo Amerika ru ki jon ki opinion poll hakan di kajing je ya presiden jongkari ki opinion poll ki penpau bakaran kajing khat kajing kejakon ka ba thamit mahapreng jeng ki arnot ki candidate kita ki opinion poll ki state kita ki opinion poll haka ri berkoilan ni kita ki national opinion poll kita ki state ke bagatam Harris ki tangka ki 100% kita ki state ki bagatam Trump ki 100% ya kan adu menem step kan national opinion poll ka penpau bak Harris katam kendiak tan daki point percent Donald Trump ya man kero nir bo Donald Trump la jok tanga kasam ajar kan riu regular ramdo kasam ajar apa ho Joe Biden bat ka Kamala Harris pat ka dika vice president aduh sam ajar apa bakal dairu ka badan ke jenis bakal India na berkat jong ka kading India pa jong kapal di negeri benta jong Afrika bak kerja klek ke snabu negeri benta jong West Indies ketika dia dikasih ke benengkong raja bak Kamala Harris kan job kong ka presiden jong kari Amerika kan long ka brown skin ni kata ka kerja dok yong asal kom deka dok li kawan job kita kam presiden ni keciki presiden hari Amerika